popodne, da. Što rekli, lako moguće. Ovo moramo kad budemo odlaziti sad spustiti. Pa ima stevica koliko. A ne kužim ga, zakaj nije stavio igre. A? 4-0 imaš, imaš još jednu utakmicu. Kad dolazi ne igra. A? No, 100%. Ma dobro, neka motivacija. Ili će ovdje dati svoj... Ma neće tako će. Ne znam što nije mijenjao. Zadnji ikad sam rekao da je ovo... Već sam danas, neće se prvi. Širenje ima. Daj mi odi, daj odi. Još malo. Pa nije bio. Kaj nije vidio? Nije vidio. Meni je sudio ono prije jednu 3 godine ide fakultet, ja mislim kina. Ima ovaj lijevi kipu. Vidi, Čuo, 8. Dobra završnica bila, to je bitno. Ko na selekciji pustio ga do kraja. Kao bi gure. Ovo dobro. Tiče niže ovo. Kiflo bude. Jesi Pregović. Evo Pregović, evo desno. Ide on, znaš. Bravo. Ima taj potrebno. Daj, odnesi ju doma! Igraš za Zagreb sad!
osnova za reprezentaciju grada Zagreba. Strijelac igra sa brojem 7 Filip Dujmović. Il ode. Il Parker. Molim. Naravno. Ja sam ostavio, kako je meni Maja Pavičić rekla, zapisnike, snimke s utakmica, slike, dao sam čovjek u crvenoj majici na drugoj paviljonu. Sve sam odvio tamo. Kod Ponte je bio crni gospodin, ja njemu sam to predao. Di nosi sad ovo kad završim? Di u dom.
paviljon, jedan ili dva. A evo, kroz 1,5 sata 40. Kroz 1,5 sata 45 minuta. Ono što tebi doći. Jer ja sam bio... Okej. Da, jer ja sam, kako se zove, bio jutro tamo gdje je Maja Pavičić, ono je presik. Prvi onaj desno kad uđe, jedinica. Može, ajde, čujemo se, može, ajde. Ajde, mogu. Ne mogu naći papire koje se neće dobiti. A više. I 6:0 za reprezentaciju grada Zagreba, strijelac Filip Čuljak.
Tam su nam doktori nestali. Ovo nego se mora biti. A onda, da. Svatko ima pregled igre bolje. To si nešto. 7. Vuka, gdje je lopta otišla? Ispod tribine. Vidiš? Dobro. Kako si skočio? Ivice. 6:0 gube. Ja bih htio je. Možeš samo otići po ovu loptu, molim te. Po ovu loptu, kada ću ja. No, po ovu loptu, sad ću vam doći. Tu ti je ispod tribina, molim te. Eto, doći vam. Da vidiš kako Kurevija dribla, kako Kurevija dribla na Kostošeji. Kako ne mre driblo je tamo, Poslije Peštek Kustošije, da vidiš kak je driblo, pali je dva puta. Vuka, to tam? A? Da. Koja je minuta za to? Još 10 minuta. No, 10 minuta. Kao da smo do pola dva. Evo ga. Sedmica. Igrač sa brojem 7 reprezentacije grada Zagreba, Filip Dujmović, povećaj vodstvo Zagreba 7:0.
Još uvijek je 7-0, ne? Znači oni će imati dobru kameru. Sve se tamo uče. Ima šoka sad. Iz rezulta. Koja je minuta? 28. 28. Čelpa, što vidio? Treba čuljku. Čuljku treba.